Yema yetiefo akwaba na Africa se bono yenye bre na yemfa emu enchiremu ensom Ghana fo ene yetiefo nanso ensem no a eba no ebi modu akwese wo hena pakan na sofa mamen sofa na memo ye hanti se wo de wadwenkyere wo comment no ebre ne a yani be sopa na yada ase Facebook no eye adwuma eye DLFM 106.9 Africa se bono emu enchiremu enie asantema wura krobia wura fra asante kotoko hene wo tumfo wo se tutu abebiu a woti krewure na brewure eye ne naso entiaso wode ato amanyokuo ni nyina anim ese abato na ye kwakoto no se amanyofo no enya kwanya ene Ghanafo edi nkomo a wo mo enka de wo mo betimi aye eye policies na embom no ensam a edi wogya mom ede ntokwa beba kopa wo yasum agroni ntokwa ne wo pede hen wo se saade no nyade a ebetimi aboa kora wo so o man ayetimwei amaya hodu atwe ho ahia ene wiase nyina no edi wo mani ehwe yense nyame ya domo a wopanima abosome no ne da etoso enso ede ba de ne besie Ghana bekoso aye the beacon of democracy anase Ghana yasomdwe no ye de beto form etiatia so yewura asanteman ehene echiremu ese saade no a ekoso no asamanyofo ejina eye campaign platform so a won kan de obetimi aye na ya atemdidie na ya yampiato na ye monkokontokwa mesha mrante kutupa wuhia onyonko apa ne sum bonetiko woni nkonsa sanasegu hono wo se eno nyade a ebetimi aboa Ghana kura eno nti obesra manyoko ni nyina ese asumdwedie akwese kosua sekitanas wansom ya etofom se bom esina hamachi fufuo wontimi ntabiri emane nye yebiem na yewura asantehene wode sansem wo nyina todwa wabra presidential candidate Emma Liberal Party of Ghana Kofi Akpalu wokopie mu ewo manhia fekesie mu a wode kyerese na manebo ekobo asantehene no kwaje ne nsem mpaye se wonu Kofi Akpalu nso kwa kwagiram besi ento no so aba ese president nti no yewura asantemawura emo mpaye ma no na wokosere nyamekase ehonomo empire kronkron ana yewura wopemso wode sansem we etodwa se asumdwedie eye eno nti the politicians mon campaign asumdwie ene democracy na emom no enye kwabo nyonko me yesime nananmo na yenyina na yentu abama yen wono woka ho yetu abana na nyampe no onya me ana obeba abehweme nti bae bia mebo ama no no so obekonanim bia wakonanim ama me hu ni mfoni bobo bebi bebre me hu an ma hwe no se me na nasema den nyame ne yesre abato so ye pasumdwe ye mpe basabasa bia kacho bia za Ghana no de nyame tumi nti be wo ho a abato no de ya hwehwe se mfie 9 da bia de America ne se enne de wo anya ebinmo anya me nya abotre ma yesa bai ebinya abotre ye nya yesa bai wo mo ba ba ni ato na afa yesa nya ena wunya yenso ahia ma abotre bia nyame hwehwe obon se chana so de aba pa ya na me bo se me na Kofi okokwe nim no waja wodi ka de ho anu frinkran ya no aba ha abehwe the masenso medana sesu wota na chi ene wo mo yi wo nyina amomo na bibia anye yie kam enti abusua eni ayati yei eye asantemawura krobia wura fra asante kotoko hene wotumfo se tutu abebiu an wode afutu wei ama amanyofo se asomdwedie ehia enu nti politicians hwe na mwanhye emabunu kutupa na Ghana asomdwe no amai bi ene breyen pa ya to aka sebo no so a na ye bode aguramu ewa tifido matamnum no hene popo no ena oda eye Quran din ede eye kumbungu eye na Alhaji Abu Idrisum ode afutuo kese ede amampanin ebede chi Dr. Mahmoud Bawumia safi wei abaye kwakotu no oman Ghana amanyoku akese mienu wo mayimu no wono mudwo mudin yepam eye MPP ena afenso edi samanyoku no na kase no kire misa amanyoku mienu wei na nso no wonum franka tufo efri tifido matanum into the adesre ede ato amampanin ebede chi ono kura so na ye franka tuni ede ma MPP osuru kwama yoku no Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia nim sem afu ya bato no sebeto benkum sebeto nifa esane se omunyina da efrade video mantam munti omonte omo ho ase na abato nsuanso biara no wonom enje enfantum na de se ba de tudwa emra Dr. Mahmoud Bawumia ebora mpotem honom ekokwa ye ntoa ena okosere mpaibo edufiri na nansem na naka se wakasa no ena ode fo no wankasa na interpreter eso se wanka ncha ne sem asumdwi na ohwehwe efiri se o ma yetum se nom sentokwasi o manga na mu a ehiefa na sebe mofra abata na pemfo wonum edwane ede akone senti o manga na asumdwi na yensa kana mo ye homoden sem abato na mfa no sunsuanse besie no
wa fanu mi nya da fantum na sombie enko so de hene e wo oman Ghana mum na asara de sra kese pa da to Dr. Mahmoud Bawumia nim sem omo ne homoden sei adisa bia be roda tena nim nso onkonkwa bo ade hia wonom e wo kumbungu every sem ye kese de marketing kiti bi ho no ma e ha adwen mu hianti omoden sei sa ne ma no nso wo nsa ebetimi akapam na nanu si ye pe na Dr. Mahmoud Bawumia nso efo kwesem na otem so na meda se pa wa no hwam de wa ken de sabi emu oda pa de sa no manam titimi so megitum ne mo nana ena o manfo mesrema da se o manpenda da John Dramani Mahama de oye fankatini edema eni samanyo ko megidi pam ne mo o manpeni ni wadi bida na me de o manpeni be de je pe ena medi bi afi we nso ya membrent nana muntu nofo na be ya fi we de mo nganja ne se o ma mesumi ni bi every say sabi Paul nso yimpa ne ba sabe betimi abo no nso edi a waje ne nyamatima ba ho pam ode ade se de to ade hia wone mo kumbungu anim se afu ya bato we de every say onya ni ompani o mampani ni bi dante no sitia no ohia pa mo fanse ne sem every say be kita ne pe o maga na kan ko ne punto de e be ko na ne ye pam ma Dr. Mahmoud Bawumia e kasa ye e wa sane kasa fufuro mu no ne so do de tuba no emu enchire mu enie tinang la zuksum yamang ne te bi bayi enyi dundong yena beola te zayila tuduna mborna ma beola na ama kadu yin katigina manyila na bewa du beola so mama ngumpundio tinabdi beola ama tumama de kala de nyala da bambeola tum shalman tum kana nyala tin ban zugulampa na pam yalen tinazinya tum ban zugulampa nguntum pa Dr. Bawumia lala kawira kama yale tinyala ye bihayi ti na ngonnen yiko tin yingo yenya president ama mannen to nen president yumani ngonnen to nen president yumana ka na onko en tete lala pingo ka boate de bolla ni yumani be yumana ka tenen to chamte pila yumana na ka bakuta penalty na dima goalkeeper kane kanyem bolla tengban zunglan tane yumana ko ni awuti ye aya frankatini edema MPP o sun kokokwa manyoko no Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ene wotie mi say ama tonama chesa abara montoma me firi so mampeni no menya endi bidda emu nkyere mu ene yede asumwe Kwadwo Oko Kwadwo boni aba otiri mu sese ene de way you hu de so woni pa won fu sese kase yes ano kai so say ama tonama say abano menya ni o mampeni ni bida enti montoma me o mampeni da de wadi bida da enti no tonama na ye toma me no na want ni sa no peso che na ni no ma no peso che sen urade na de wo ye Pentecost for ya we say wo yes poko nyina sanse ye meraze na abusia Kwadwo e beto akase bo no so na ye ni nkan fanto ye tiefo anim se wonim se Israel se de ekoso e wo wonom ene Gaza mpapreso no enye de na ye kase ewiase amansa nyina court ku batan International Court of Arbitration issue arrest warrant to say Israel Prime Minister ne din e de Benjamin Netanyahu yenkwache ne fa ne mra enti abusia yensu ye behia no e wachira ha bia no nam ha ye moa no ase kufa so ye de ne beba enti ye bedi akire nkakra de beto fom so ye de beba nti no e Prime Minister Israel ne din e de Netanyahu Benjamin ye ka say International Court of Arbitration issue arrest warrant said ye kwaso Gaza no wo hia kire bi ye nkonkomo ano nyadan emfa no emra Kwadwo praising hallelujah ye nto akase bo no so na ye nkwa ye nimu a ye ba Ghana ha ya na Posidomu Rempimu Esiedu IGP miame ofase Dr. George Akufo Dampare wode atodwa akire mu ese nyamenya domo a aka na fam akomako edu ensia na wo my Ghana ye kwakọ kire se hwan ana emra meye ye mampanin na wo kire mu a wo my Ghana ya yetimu ese bi mpanisi ye gina odogo na konso ansa na ehunu na ye ka odogo e wo Ghana batuo mu a eyensam trofo na ensam trofo kon ho ana wo my Ghana ye mbobere ene ye hyebre egina e wo eye yasomdwe ene kyerese yen democracy no emunti wo behwe ama Posidom no wo mo de niam ahodo egu akwa mu aye kasai ensam trofo edwumadi aye bedie e wo elections no emu no enkwete sa afrase a kyerese obi aso emu ana wo birim yen ensam trofo de asan obi atimi papa ya somunti Dr. IGP echere mu SM nyankopon eya domo a se eba wo my Ghana amamuo mu a ensam trofo no broni bekase
ye the fourth realm of governance eba memwo mu a ye to so enan ye ne hwe ema wo man nto tuetimi konkane nanso eba ne sa no a na asa amanyofo no wo mo de kutupa bi e hye nkofo mu munkonkwa bu nsamtwerofo ensam ni we ni afa munkonkwa pa na som munko woni nkonsa munko woni sui Kwadwo so ni sui oh menimpa wayo okokro mutise na de akwa wo obi aso achi no yesema wonu sui wose anan munkonkwa bo mutantam ne ade Dr. George Akufo Dampare echire mu se saade no a ekoso na fi ensamtwerofo muntum na efire se wo bie ni hono mu a obetimi de ne saidan aka yan wo de sansem we nyina todwa wo bra no ne ensamtwerofo mpanimfo ahia news editors wo no mo ahia ana afi nso wo mo akabie wo mu ewo elections no emo no wo no mo nyina ahia ye ewo police atanaye kese headquarters ewo Enquires ana yewra IGP echire mu ese afi no abato no sunsunsanso wo mo ne ensamtwerofo nyina be kan bom aye ne pepepe se ne be ya asomdwe ene ensamtwerofo ho bambo so ebetimi akọ enkanen wobra IGP wakasa no emunsam enie in this country, and we know how critical that role has become during these particular elections, and for that matter we are concerned about your safety and security. So we decided to call you and let you know what we have put in place to give you the peace of mind for you to be able to go about your duties without any fear of thinking that something will happen to you or happen to your household or happen to the institution that you work. We are clear in our minds where the challenges are, where the issues are, and we have sufficiently put in measures to address them. And if you can see from all the work we've done since this election process started in earnest, from all the Electoral Commission's activities to date, you will see that there is truly an effective and efficient security plan in place, whose effectiveness has been strengthened by the support and collaboration of all stakeholders, including your very good self. So for that reason, we are grateful. The service is grateful to you. The National Election Security Task Force, comprising all the security agencies, are grateful to you. And more so, Ghana, that you serve through your information and gatekeeper role, is grateful. Because of the things we put in place and your support and the support of the larger community and other stakeholders, we are gradually getting to the end of a campaigning cycle or period where we haven't seen much of the things that put us on tenterhooks. Let us finish hard and prove a point to the rest of Africa that truly Ghana is always a trailblazer. And let us use our collective achievement to let the black man, and for that matter Africa, shine in the eyes of the rest of the world. Enti eni ayeti ye Dr. George Akufo Dampare wono ene rempe mu asiedu a wo my Ghana prosi aginetukuo no woda wo mo no na wo kirem se nyankopon ya adomo a afi abato no ebeye free from violence na ensamtwerofo nso wo mbebo ye ho bantiwe Kwadwo ebeye kakra menamo a na aposifo 94 million etwa me ho ahia na metem ebesa ebekunkun kora na metem peja obetri na me dinse mu no kire Ghana fo o papa ye ohene dia that's right wona ma unsuro he te basa na bo se na Lumba nyum na besi metirim we de eso de we de eso de basa na bibia dede Kwadwo obu aboni o enya bone se di pa de wa ho bambo a wona ma unsuro akiri me have kwanya ofe oh I am fepa Kwadwo mi anto aso okay ya to akase bo no so ne ye mo mfa nwura mu frankatune the Mandiblood Party of Ghana LP Jamanyuku no Kofi Akwalu akasa de adesren de ato European embassies ni nyina nim sem wo mamode no montenase na momfo hya kese emfanto visas so se be ya Ghana de hye be wo mutirimu posa afi we abato no wo ma besebese yes mo wie pe no mo madwane akwatena abrochire baabi no ma ko fata telefone de so manim no mo twa video de kire Ghana for say grass nkwa afuom ho ahade ya grass nkwa o jemde sabe sa insemhunu bi sei no mempanifo antena sema sabe sa nyina mansem nsi o manga no mafiri sei kebam ka bia memo na yensa kana yade a esum yabuye pam Kofi Akwalu akirem se sa na moto we ni se kobasem empanifo gitu na be ye mra betimi abo manipa bonfo bi a wana bo mutirimu pose afu ya bato no oba kwaje sabe teku anasa dama no de besebesa ba maga na bato mu no ebetimi ma ne susie no etimi aka ne trim na Kofi Akwalu de enti onam so a ode se ode tudwa no nyina ne sem na nsem na beto ja say United States from penny for tenase enam si for omaga no be ka kira yensem o ma tenase ahunu se ba beto aba penny pa bonfo bi enam kuntenase pesa mo de basabasa ye eba o mamu nti wo mba moden amosha kese akọ ama nipa bonfo a wono pesa mo de basabasa ye de ba omaga na mti ko ba ne sa pesa nipa kro no wontimi enya kwanya entukwan enkopia ma no ne
na no de yada emra kofia kwalu nyamre ne sentrafo kase no tiem sem watra se de adesre e de atu United States of America eya wanom ana musini o man Ghana mu eya Virginia eya Evelyn Palmer enim se momoden no any eya European embassy ne nkomo no mfa adesente o manim se o sra won mada emane se US nko a amame hodo aka ne nyina da Ghana ni biara wonim no de basabezo baba o manyi mu no ba na adwene se abato nsunsuanso no wanye ntemo no anaso obesa be obedi nsem hono no o ma ne visa na ntina o ma Ghana mu no so wo ba ye nyina de yengu bi se be betimi aboa nipa wafo mpeso ma ye basabeso o ma Ghana mu no etu betimi atwa wakasa ekyem sa afi abato ne de wo mkunim de ze de tie biara no elipija ma yokono bedi kunim te Ghana fo yento aba no enfama no ne nsem ni mu enkyire mu no enie. I think this election is going to be more peaceful. Looking at the way things are going, it's going to be more peaceful. I think recently we all heard from the America embassy or the ambassador that anybody is going to cause mayhem will be denied visa to travel outside this country. And whilst we were talking, you saw me sitting beside the American ambassador. I tried to re-echo it and ask her if she can speak with her European counterparts to also issue the same statement. And he said yes, she's going to do that very soon, so that she believes that the British High Commission and the rest are going to follow suit. You see, when you have nowhere to hide, you'll be compelled to do the right thing. So this country is for everyone. If you win this election, fantastic. If you don't win it, you wait and come back another time. I mean, you cannot impose yourself on anybody. But we are all asking the Electoral Commission to do the needful, such that they won't have any excuse to complain. Anybody will not have any excuse to complain. And everywhere in the country, we are making sure our team, all the teams are working everywhere in the corner, so that we'll be able to monitor our results and monitor it very, very well. We are not going to allow anybody to steal our results. Oh, they are all ready to vote for me. Any awoti ye aya frankatini the Money Blood Party of Ghana LP Jamanyukono Kofi Festival apalu and what them say Ghana ni awa so de basababa mem wadwane de tofiakwa ebinsi da munchiremu ene yede asumwe yentu akase bono so na Electricity Company of Ghana so Kwadwo mu ye bi o mu ye bi dumso no aba mo nka munya ni play ma yen na mo pe dumso dodo ECG fo ya musokru trai na mento aso yetu akase bono so akoya nimu a na ye body awuramu ewo NPP wo sono amanyoko no emu na enkrato obafoten abedi akire mekire Deputy Communications Officer Ernest Owusu Bempa ye fra no aboa papo wode atodwa akirem se afi wa wodi besie wo mbetwa ne se pen na aboa papo de sansem we tudwa na wo kirem se nansen wonam na wo tete se Castro nyom na ensem a wonam a wo tete nyina no ene se wopani ba kwa wodi ntintiman wo NDC chiniye amanyoko no emu Richard Dakpa wopani akokan ba bi san wono mo NDC fo no wo mahunu strategy bia MPP fo no ediwia elections mu wo asantemam ana afenso no epoye mantamu na eno ana wopani Richard Dakpa echire mu ese na dai wo hene kwakura na ebu ni yachia na embom enye ohin babunu na wo mo NDC fo no wo mo achi MPP fo no correct enu nti afi ho wo mu wia ba ko a NDC fo no ebeche wonom na afi kura mpo no wochire mu ese se ohwe abato ahodo a atwa mu no a na che so ohwe figures bia efira santemantam ba any figures bia efiri epoye mantam ba no a wotirem se aya artificial eye nipa bi na ahye da kwahye ba bia ana wonom a fetire nyoma ama sa figures no eba wotirem a na che se kwan bi so no NPP amanyuko no mu no eba asantemantam elections any epoye mantam a NPP for no ewiem nanso afidie NDC for no wo mo lesia miem ese tetrem fraud boy se wa odi besie no wo mbetwa na asasem odi to dwa no ana Deputy Communications Officer edema NPP amanyuko no Ernest Owusu Bempa aboa papon ede to dwa akirem se wo kan akire Richard Dakpa wo kan akire ni straight se wiase de se aboa dabodabo wodi akaka bensam ewodwabom na so hantan ya yebunu krokro enu ntire wo mo NPP for no so ene ai body ya tamu wo mo so be mo ani ada ho na wo odi besie no wo mbetwa pa aboa papon ekasa no ebusia emusem ne the assurances that the heads of the bureau security agencies have given to us. We are going to have a very peaceful election, and in fact they even send a caution
that if there's anyone in this country harboring any intention to cause mayhem on December 7th, the person have these few days to change that mindset, because there will be maximum security on December 7th, and no one will be allowed to misbehave or cause mayhem to destroy that enviable democratic success that we have achieved as a country. So if that's actually, I want to believe that yes, we will hold the security agencies by their word. For us in the New Patriotic Party, we have been the major advocate of peace in this country. From 1992, we went to elections, we lost. We didn't agree, we wrote a book on it. And from our record show that if there has been any violence in the past, has never been with the New Patriotic Party. All that we want to see on December 7th is that for Ghanaians to really go out and vote whichever political party they want to vote for. Enti ebusuani ayeti yeyi eye wopani anedi ede Ernest Owusu Bempa Aboa Papon wo ye deputy communications officer edema NPP wo sono amanyukuo no ana ode sansem yi atu edwa yetwa kasebo no sono mpenda da John Dramani Mahama haye frankatune edema endis amanyukuo no ode nsema tudwa e kiremsem o manga na yetim sese no Ghana mampanen na adedanko akufuado na beje Dr. Mahmoud Bawumia sabe o modern bono o masa omuntwetew ni sente enne sese amekese no mangana ye senior national team no eye Black Stars no enu nguasem de gu o mangana sese ade agensemu kura o kirem sei ni nyina da eye boto a o mangana mampeni enhu jese anonfa kramfanhye mu no eno na ka hu bi enne ama o mangana national team no egu o maye ni mu asepam o mpene da John Dramani Mahama ede se wade tudwa e kirem sem na nsanya da AFCON 2025 Cup of Nations qualifiers yi na ko bia nim se Ghana ebenya kwanya na ekopie mu moloko ebi nanso o tirem se kwageta Ghana vo anya kwanya nko mesi amegeze Ghana mebuna anko bo mutiri mu posa wedie moloko die nkaja eben tezane ye ne yanko fu amo tezane abrofu hwei be fa no mo adwane nanso du ho no manfa on moloko ni Spain die nka Spain ha ya nanso Ghana vo anya kwanya o tirem se ha adwenyi pam Mpenda da John Dramani Mahama gaze tirem se adenti na Ghana betena se yani Angola fo we ni matena Kumasi ha o ma ba hye ya 100 pew omokọ ye kwa Angola mo twa ye 2-1 adenta yensa nko piem Morocco ene ni je nkosi aka ye kwa ye gwangwan omo ba fie ya se ye sa no susu 2-1 Ghana ye fie ye ntimi yante ana o tirem se ye Sudan mpodie ye ne ya Ghana ye ne ya ba okwesi ya pia na nka ekuro tirem se we mpodie ke betumi kura che na hwe ne sa nanso ene so kwaje ta wo tirem se mba Ghana ha obi ansa ne yonko na Ghana voko piem o Sudan oh ye kwa no ma che ne mo twa ye to pio mienu ye ntime ya ho ya mpenda da John Dramani Mahama bi se kontebe enti abane sana Ghana de tia yesin o tirem sem nyama hodo e kwaso na Ghana na menya ginsemu no manya mfa somwo enfa mo otuado ene o man Ghana jesa kukansie fo ne free sense ya bono no efiri so no na aba o tirem sem ampanin na danko akufa ne mo de mo anso ne no aka ba bibia ne senti Ghana fo mo pese ne mo musesa na o man Ghana kwa nim agudie mu nsem bia to dindia afo ya bato aso yese san yansa na oba pe o man Ghana ne je kese bebe o mayimu yenso ya ho atimi atoyen Enje wote ena betemu NDC aban abra ye wa bemu ye hwe oman no ye mpuntu ye twekane amankofo ye tunsi omankofo ye yi akwan ye si school adan ye si ayansa bia Ghana ina senior the parliamentary candidate kai NDC je ye yiwo ye kaso bia to aba amaye ente mpuntu ye cha ye mfanko ye de ko bebia na ye te ho asomdwemu ahotom ena yenia no baya almost say almost ene ma mambo che obia e wo wiase mo ente se to aba mo no mo ba o me ba be sie Ghana yie no mo sie sika sef na obia enya hoto obia enya adwumaye amfa so Ghana poti o masem ene to aba ma o ene o mo ba ye ene de bibia aboye Black Stars ani e de chichiri ye wo kakra Black Stars on board near the Chichi Reka Krakakra. And then the Black Stars are Titia Pansa. 10 years me, and maybe I have African Cup Black Stars coming. And so, and then the qualification point to me and qualify. Any awoti aya frankatuni edema NDC chinyama yokuno. Omampenda da John Dramani Mahama ena obo branse o man Ghana mfije bebreni AFCON afibia ye konanso afide ageta emu ntiremu ena yede asumwe yentoa enwumre no si akase bo no eso na busua koso anafo adwenkyere no ebra yen e wo Facebook no eso
DLFM 106.9 kasi ebono ye campus for 9 emu ode pa say anomanam na Kwadwo so no se makọ Roma pen mi jidi na de wudru bomfa nyina se a mena na me bo Roma fo don omodi efunu no ko aso dem ho pe na wan ana me jaye menim pa won say Roma so don ye bon kan kai pa asechire ne say obonsam ho bon na se na message si wa wo pani na me communion nyina ne ade na Yesu nsu wu bro nya no a won say Yesu wu Easter Good Friday Good Friday na won nyuma na yeto obra Yesu awuo no enyum be wo betene oda seni mo bro senjo mi suma frɛ wo nyame defo na emrewa wo mu a na o ma jesu wachiro betene defo na dia kra na wo su wutire ya ana menya ato ara enyum ne mu oda de sa no manam better enti me de Roma de wo mu amume amfere me say te nam jae nam ko nkremo kakra aradona ho no so na mekosua mesomlai no rohim solo tiki aforu ho nyina mekosua sa ne mane nyina na ho so na chiriwia nti emo ho nam jae ma mento akase ebo no so Kwadwo me ko Roma so da mu nti na meka we nyina akire wo no me mu ahunu se eye me former church Roman abusua wo ye Roman ni atie me yie pa Kwadwo se wo si rozo pen me yusu bia fa ubetini mo Mary adoma yoma awurade ne ote wo hira o mem Mary akonkono nyamini ho na menti ase ntese nyankopon ni nyamini bompa e mayen enti ya to akase bo no so a Kwadwo mi ade o me ho mfame mi ade ebusa se ye Roman ye tie mi ye pa tie mi ye ne me pa cho Roman sori no emo mpanifo e de abeto dwa kirem se efiti na ekure se wo ye Roman ni na se wakotu galamse enti ne wonye sika se tam ana no nti wo ba beto ofena kese e waso da mu sika ne kepu fakoto do mo kakra fato nkankom kakra to momane ne nkontomiri fa ba mpesi edi Roman fo se wo mu hia wo collection biem e waso da mu ofiri se wo sika no e ye galamse sika na wo mo de sansem we nyina ato ya no mo kirem se eye aginasi a Roman asore na sie se ne be ya ye de asotwe ebeto Roman asore no members ya wono mo eye galamse so ni ntino se ukotu galamse no na se wunya sika no a emfa meto ofri mu na so de beto mu a ye be ya to atwene yempe sansem go nyina eto da wabra na Catholic Bishop Conference wo mo ne nsam trofo edi nkomo e won kran ha ana Most Reverend Matthew Kwesi Jamfi wode ato nsam trofo anim se ye meka entre Roman fo se wo ba eye galamse ya atia no wukunu eye galamse ya atia no wo yire eye galamse ya atia no ntesa na se wantia wo de hye no na wo de galamse sika e beto offering a me paacho wo meyi afrim wo mo ekirem se eno achi krampo no communion so ye ma won kobi wo twe tachere ma se den ena agi so kodi brodo na mom communion no pa de All parishes and quasi-parishes with their respective art stations are numbered 425. Out of this number, 214 stations are into galamsey activities. The two deaneries in Obuasi Township, Obuasi and Tutika, have as many as 67 art stations actively involved in galamsey. We will not accept any donations that are the fruit of illegal mining. The sanctions will be tightened further, even to the extent that if you plainly, openly engage in galamsey after a series of advice and you persist in that dangerous activity, we may even refuse you Holy Communion. So it's something that is ongoing. It's not that we just exact it. There will be series of warning. Stop that. But certainly, if you bring in money from galamsey, we do not consider that the Lord will not accept such a gift. We will refuse it immediately. Enti efine kro se wo ye Roman ni na so akotu galamsey ya sika na wanya no fa hye obotom emfa meto adaka mu o nti sade awaso be hye pa won be reject o na communion so wo nko bi da eno nti emu nsam eno no na wo ko Facebook no so a Emmanuel Kwasi Populampu ana so Okogyeabour ne Kwadwo Sammy mema mo adwo papa na news we dia ampa eye Gangster Cat news ana Josephine Nana Angeman was say good evening Gangster Cat ene Kwadwo Sammy
I am soaking the news in my residence. The news is sweet like wawonam so na abawie wonye na Richard Ahwe DJ Ghana man Betchely and was news no loud esan clear pa wo Betchely station ha na was say ehwo de DLFM next you no so ka kire yen say dumso no aba say said ya agensem na Betchely ho send your light yi ebo nani anie esen China ni a wogina wiam ene prefon ye ka say North Legon wo modum light and unti ECG for you are one yeah mam one pa say dumso na ba mo fa timetable ne mra na yenim dada na Lucky Jackson and was say I will not be surprised if NDC loses this December election. Yo Mati Anna Francis Nati was say Okogyeabour news no emu da ho papa ewo eye dowenya tema community 25 na was say one man no ebiemu say na was say good evening ya mwadwum makwaba na dumso no abawo na a visit wo monso ewo dowenya ye kasa yi ene dowenya nso no light off say fon na baba mahama ewo oboase ana was say Ghanaians are determined to vote for Dr. Mahmoud Bawumia. Yada say ana odoi differitema ana was say if any Ghanaian thinks Mahama has something new for the citizens of this country, then it's a big lie. Anna Bart Smith and was live Watford, United Kingdom. And was good evening. DLFM #1 in news. And also what they obey. Ye jina we so die one by say sports is happening and what you know, ye the sofa ebetua moso. DL News. Ebusia enda yumre mayan sama wadwon en sama wakwa bamfamra deal ohane nsia echiripo enkron kasafidie so emre wi se na yumre agudie mo mrante esi enkunya na agudie mo nsama hodo a ekotwi na ko brema ne enkanso ne awaso ntie ne awaso ate awanya nkyiremu no papa no ya tena se eri nkyiremu papa ne nyina ede ebro Ghana nsamwa abibremu de kan na broni cross wa amano ne kan ne editie sa wote na Facebook for ne edi hwese mo hwe na bedwafo nso ne edi kasa ye kan no na ebusia ye ba besane mu ede egu fam na nwumre ede amao me amede nsam no ebadin ameje so no eye ayensu ano de hye Apakan GH the blessed king Mr. Kwame Efum bomachi don pampen ma na nwumre masane nsam no ede egu fam ede amao sana mpene fo ka ma asam no sebe ye bodam de fifie ansa na etiesi abonten enti yan hyase mfamfie ndiem wo Ghana de afiaba a obia edie no the senior national soccer team the Black Stars of Ghana mwasem and they obia eka na Mr. Kujofiano and the Ghana League Clubs Association omo ano ono so akabi o se ebane sen and 24 countries qualify for AFCON na Ghana ni o maybe to Angola, Sudan and Niger group mu a Ghana ntumi an qualify o se we di animanimu ya Ket Okreko awe tibreka said ma Ghana Football Association man twen kra e ma second term na mawie animanimu ya no resigning Black Stars and qualify for AFCON there. And this is a change grammar in second term also resign honorably because if 24 countries have to qualify for AFCON out of 54 certain countries, Ghana and count there. And then looking at or made up of Angola, Sudan, and Niger, they didn't qualify there. Then they be also the Kujofiano and the Ghana League Class Association and Waten Kano. Alhaji Karim Grusa, a veteran football administrator, Ghana ha na ono ye owner, bankroll and founder, Edema Kumasi Kimfaiza Bobokono, na Alhaji Grusa so question be the market to questioner, or the market to secretary, na bibia ope football mubiano, wenya enya onse tam. Na ene oshani mguasia to Ghana football ne yedu baby AFCON 24 teams kwa Ghana to win qualify dia Keto Kreko ebeya resign ako protective act to go ene yes
Football is bringing families together, not cake and demonstration. One resign, no football in any Alhaji Karim Grusa and Waten Canon. Now, one sample from Mr. Fred Papo, a former Black Stars Management Committee member. Na osi obia o football mum ewo Ghana hano nenenji say Ghana yakobo AFCON na Ghana entumi qualify osi eye very unfortunate and afenso no eye bibia in fact we football person wo Ghana ha e ma wo ko oya o mu ye pa. I think everybody associated with football is not happy about what has gone on. That Ghana will not be part of the Assembly of African Footballing Nations. It's very unfortunate, and I think it's something that gives a lot of pain. Mr. Fred Papo etwanen Samson and odi tuja echema. Or see in no baby ayabedui a Ghana to mean qualify and fanko AFCON no and yen nene shasio. Or see the last two performances yadana di AFCON asino na echrese we no e buboba na it is written on the wall. Or see a woman say World Cup qualifies no ya bo games ni bia wini die but near see we no e shasia dada from AFCON na ya mono eba fema na ma ya bedu babia yadui. It was coming. If you're looking at the trend, like you just said, our performances, especially looking at the AFCON, has not been so satisfactory ever since 2022, the Cameroon edition, and then followed by the Cote d'Ivoire edition. So. Nekrakwamono and yebisa Mr. Fred Papo, aka Papse, Sir Papse, in the Obiasi Yampam Coach Otwado, Essence ono and oye problem no. Na Papse, then I'll be Kadia found on Siono no. On can't say Yampam Otwado, or say Omo Efa Otwado Edumemono, or Munim Ebia Bibia Otwado, and now Omo de Efano, until say you consider Sadiano. Now on the unprepare and can't encroform Cassiam Pam Otwado, or see a yes, I near the Bremnina, Echo show Otwado, say Yampamna, Ebia no problem, Nibi baby, so Akata. But then I will not be the first person to say the coach is not good, we should sack him. Because whoever appointed him, I'm sure they considered quite a lot of factors before appointing him, you know. So some of these things we must not be quick to identify where we think the problem is, and then keep saying that, and then as it were hammering over that over and over again. If we keep doing that, there may be the actual problem lying in some corner somewhere. Mr. Fred Papo, aka Papse, former Black Stars of Ghana Management Committee member, and who attending Kano. His Excellency John Dramani Mahama, a former president Edema Ghana, ono NO2 Franca, Edema NDC Amanyokono, ewo afi abatonum, or see in the Ghana Dubebia, Black Stars of Ghana entering qualify and Franco AFCON. The last time we see 20 years ago, and as I didn't see na nina ya memo bonia. Ekos wo Ghana, and on the Ghana bedu baby idea, affecting football to the level say Blasters into me qualify and call AFCON. Black Stars are near the teaching in your work Black Stars are near the teaching your work and then the Black Stars are teaching up and 10 years me and maybe I remember African Cup Black Stars could be and then the Asian boy to me for the fight. The German Sudan Munina Sudan I yapon to power Oma qualify for African Cup and a Black Stars there. His Excellency John Dramani Mahama, ono Franca, Edema NDC Amanyokono wa fi abatonum, and ono so den ano to Blasters in Sensemnuma Yadi Amao. Na enrana ket yeso kreko eneni GF4 no omuyi bases e makomako enkron echiche Edema Division 1 teams na last season was zone 1, zone 2, zone 3 from first to third no omo chedima obia into 9 buses na omo che na enramra ket ede buses na Edema team no ket okreko ekasa ichema o Oshe mo bombri bi so obema mo bus na boa mo akonto division 1 for mo de aba enche bia man leg ni ade no monso mo de beba yenti ensema ket edituja. Clubs are very much represented here. The buses are ready. Right after this ceremony, you can drive them away. They are your buses. Let me also mention that our clubs participating in the Women's Premier League are also part
of this strategy. In the next few days, 4 clubs from the Women's Premier League will also 4 clubs from the Women's Premier League will also take home one of each of these buses. Kate Okraku represented bus, 9 buses. Edema Division 1 clubs now last season, zone 1, 2, 3, from 1st to 3rd. All the 9 buses, Edema Muye, and Mr. Charles Kwadwo in team, aka Mickey Charles. Na Mickey Charles, Ekojina bus Bakumu, and Ocha bus no the ban was Kate Okraku. Na ye dance so ban no. What should I call for bus that down? What should I paint you na emuate tia proper some? Or the men can make Charles as a man. Yenti and some Mickey Charles can. Charles Kwadwo in team. Na ya share say ye benya Mickey Charles. Mr. Charles Kwadwo in team. Na ya share say ye to me enya ne voice no e dem about Facebook ube video ne say eda na Ghana party ya sebo o de ya be pe Mickey Charles voice no na ye di abro Kwame Opariado kasamafo e de mahato folk boboko no o se na nse nyama koye de mahas na inkunimdie no eba consecutively 3 games in a row o ma win ni nyina na ema o feel good and afenso who right team ni camp my players no self motivation and confidence omo dem on be koswa aboni say normal building team all round team and yes on be building team no around one player. Certainly once victory no eba ba ko yenu sanet so there'll be good feeling. Let me say that the players in it now when you are amongst the players, the feeling you get is that I'm being as a self motivation. Kwame Opariado etwane samso eno say house of folk supporters nan saying na omu winning games na mo the excuse say team ni winning games inti and Lumba stadium in the omu winning games excuse be anywhere Lumba stadium obia say results name maintina encourage amount for Mamunko state. Now what's the excuse again? There's no excuse again. Ne krakra mu no Kwame Opariado wo kasade ma house of folk unuanom kotoko 4 consecutive games o melusu ni nyina Kwame Opariado then na weka che kotoko 4 we try to do our part, you understand. And I wish them well. Anybody that was ahead of us, I wish everybody well. Yes, we continue to wish them well because we are still in the competition. Asempa etia Kwame Opariado na watene nkano na Charles Kwadwo inti Mickey Charles o video ne de DJ ma yon share say obetumi epian to mama ya on Facebook na yetie nsema Mickey Charles editu dwana adia dia wo ya no aye na aye fe kama so Martins passes ye nyina asan ke be bucket abaso sa wa ya na wa wo de sa pass we Martin se wa koyi e bus report e de ma class he bus na refuse ni na atete ene nam ho no o de ka kototo we takura mpo e esa ye Hyundai shia monim da guase no monim guase abere so on video monim na guase eke Mickey Charles ana watene nka ai ka tire wa bere kurom o ya semo enti anonensama here Bible say ya sorry so no to Chelsea any England right back your friend Reece James na abrante epra hana adwen born di onim born mo epra hano report bani say Reece James enya Moscow any wenya Moscow injury any hamstring intino Chelsea game na otwen omo ne Leicester City be born Reece James entumi mo abrante one she prantie bi obe retire onim born bo ba Reece James epra hana adwen Nyami Adoma 29th of this month. Now Barcelona 125 years. Now greatest of all time player Lionel Messi in the or Inter Miami war USA or no sinakan. Barcelona tunsa freno se omra no meboa da occasion na ebekoso 29th November ombedi 125 years no. Cristiano Ronaldo Portugal ni abrantia
osina kind ma anase osise sia no wanya 39 years na emomo o ka kiro bia so no obetena wiase saa akosi se obenya 100 years afede Cristiano Ronaldo no wadan yankopon ono kire mfi a obedi wo wiase Ronaldo no ose ne ba ye friend Cristiano Ronaldo Jr. no oye very proud of ne ba no esanse ne ba no tie na asem obu no osanso ne nua nketo anom eye fan a o chereche omkwan enti oye very proud of them. French media outlet you're from Radio Monte Carlo reporto say French air player you're from Ryan Cheki a osina kan de ama bobo kwa you're from Olympic Lyon bobo kwa you're from Liverpool o ma start didi nkomo say o mo be fa brand in January ye gina so na agudie mu nsama ye de buy no ye de si madam for Kent o your driver in the numere utie ayedwumedie ne Kent Bossman o agbogba empatemu ya webi ma utie ne anwumre minchia ona me bra penny Mr. Kofi Ayenu ayenso ano so atema minchia ona wife Sister Mary ono so minchia ebusia me ameri agudie mu nsam de ba dia meje so no ayenso ano de share apakan GH the blessed ki Mr. Kwame Afum eboy echi do ma ye de nsam no ebae DLFM 106.9 Yensan entoa so enfri hanomo na yema yetiefo ni ahwefo akwaba na afi yemfa sofa no entoa mo so ebusua enkomo ni nyina no enne se owura passival Kofi Apalu de atodwa kire mu se wo besere abrochiman no European countries ni se wo mo reverse omonfa tabo ento visa a politicians na je no so kopem se ebeto aba ne bewie se na be ya obi enkase o visa nti odi bone ne wadwane akọ ne wagyae wo man mu wo kirem se yen refuse o mu nyina visa no yen refuse ansa na ya to aba no kura na ya to aba ne wie na sasumdwe wo man mu a na fe ya de visa no asa ma wo mu biem politicians no abusuanse mo wo gye ne san eye anasa won so wo gye ne san 0534 050199 059340 6565 wose ye refuse wo nyina visas se na be ya ye beto aba ne bewie no sasumdue wo Ghana de a na ye sa de ama wo no nte sa de a wo mo hu se wo mo visa nti wo mbedi nsem hu na wo masesa wo mabusuan kogu aburuchiri na afi Ghana ye ne ani atama ehie wo je ne say good evening wafa sa kwa de ma minti on free time community 11 wafa majo mejo so wafa asam na Okogyeabour Ocran no eye papa yenyi obia vi sem feeling sem meda sa kwa de good evening hello good evening went me enyina so madwe hello good evening Simon boss me pato din de self me friend me din de Timothy if you come crew Kwame crew ma mentie o pato wonjo bia ne pese feeling sem Miss Margin training me so meda say good evening wafa 499 amase pe me ba ko pe ma mentie o wafa we winning esa senka ye emra e wo Ghana ha esa senka wo mo hye de mra wetiti sa politician bia bedu bra ye to aba obi anko ba bia because wafa sebi ni mabushia for mo asanse be kwai eni wo mo wozibila emu hwan na sabre o office ada ho obi ani bi including me ankasa make say wafa me ni bi enti sebi asirwa meka me ho na manwene mebu we ache okay ache kura meda say good evening no wafa me pato din de self me friend asimbo me kata fra afinya mobile atamensa ma mentie o afienya fo akwalu wo ajunkase o nanka iya papa because sama umuta akwatana TV ni radio so kanu nanka yejo movie sa nanka o makuma beba fo nti ya support me so me da se papa madwe the party yeja ododo wofa Dexen bada kon kwaku jeje ma mentie we sen asame da se wofa Kofi Apalu oye fantastic oye boost papa oze amani ofon wofa sabi ibinum gene kwankampa o oze enura mumba news na musi o ma briefcase bi etugum efinifa iti me
ne ne ya agin papa ma so do be kan nyembla na wonyi won be sere nyina fe so won bye bye Medas papa good evening. Hello, Daddy. Hey, Meraze. I got a vision. Yeah. Open Reagan one. Papa, me, Papa. Took a crowd me here. Papa, me. Hi. I got a. I just thought I free we tough and son wait to me out to. Body tremie. Ube man you to come by you need that son of my started. When you could just send me be, oh, yeah, no, because could you say, could you analyze that? Hey, offer, oh, David. We say ya me that say me offer say me that say yay and you may measure that road their bronos to my way. Yeah, offer. Me ba to body tira me nto aso ha we me last caller. Do you do free okay Atomic Hotel oh. But no. Ma minti o dance man. Offer but asima akwaluke no. Yes is obia passport. Ne na ye fe ni hwe na ebe si abato no obi ayo obia enti ye nyina obia passport obia ne sivi mo obia fa passport obia on tu pa ye nyina ye ntambi ye mfele na abato be ko nyina meda wase me so meda se enti abusuan ye ntumi emfa afrefo no ebiem ye da mo ase papa na ye sore so a DJ Hitman ebeto aso afri ha na wode awoso no nso atoa moso na Rebecca anu say keto kreku unye hohwe bas ya tetesa wa painting no mono e de abekire Ghana for se wato bas mono Kwadwo wonim se ese hohoi se United obibisa hohoi United omo bas esi fitam de de ma omo anura no ye tu ni engine esi fitam me amenya okumenya videos ni bia wanya video ni bia na hwe bas ni bia otumu se in fact front ho no mo no ene amenya atiti gu ho no ma I mean enya de pa and ye best say Ghana football no yenko reset ade no yengu no na yenhyehyɛ ne foforo enipa bi ho no mo hwe na sabrabo no mo bo no muntumi nye biu a omomfo omdwumadi ne mpem omuntumi so bi so entry Ghanaian na Kwadwo we no a defrauding by false pretense na me cry mwa because what me akatra Ghana for say where you bass mo no e de bre fence teams na mebo a na bass no emusi ti nyina tete ayi electrical cable say wo mu nyina tete sensen form atete here's my answer. Oh, just me who back on TikTok anyway. Yes, say how United for dear. You two engine that from why they our dua. And na choke ya. I mean, hey, what's say what train bro? Mama France bebre ampa. Football ni de Ghana de enye gu awienti no. Ye hwe say chire no mbetena sase ne ma. Egu. Enti clubs no ebeje sa aka we ana omonje. No. Omomodden no montena sena. Omomfa cars na nkoma no na onje. Enchire ne so omompe ene mom ne ade beboa cars na enye okon enye na ombetimi aye ombetimi aye ni nyina ne so mbeye baako yi ma be yewabo abaki ye odem ayo ma jizo no ibota ya wa ma yen odem ya odem ndi yebo ya ta sem papa yebo enti Kwadwo yate asem papa ne yebeboro pa ohunu se mpenifo ka se mesese nsuo efawa na mu nua nyina ne wa yaka that's right keto kreku no amsa brabo no baby odi Ghana football ne besia no no se AFCON no Ghana ya qualify afi bia du ya qualify na afi amfa ma yemebo a ena se sia nso so kofa bases de ama se first division teams no se den eno so akwaje de ama na je sa de na anya ye na anya ye nti on resign na on sort so emo na isi mama Musa bass no eyampa se wo shepo de ba Ghana anase ne sisi obi mfichire no kopenti ye ene de menim se trotro de ni bi nam kru no ocheche boaboa no se de omo kana mo che so makofa afira mo no mo de aba na menim enti ka we fi abrochi na ba sa na omo kan omutu ade uti wo ho ana okwa muntu ase kan no emu seat nyina tete no mutu aye crotch nyina we na achembe dayi yes crotch ni nyina we na ache we fi abrochi na ba aye so mana ye timu na koba se obi na asho boss de ade we be che unti no de ba as we ni see but I think say going forward na ne mafun bi say ne de okon enya de pa basis na enye o ye mfa nche nipa
Hey, Kate. Nti wonyai. Nti okon de be ya no Ghana de agukansi ana say football ne de aduro ne de okon apema ne sa. Apem de ye sha se sane ama nyina foforo nti sa de be ya no. Enya head on coalition. Apem de tirapem we be se bi ekohwe latpo num se na se dum so no. Ana ma mo do mu tira ko bom se pa unti. DJ Omarion ade ekọ Facebook no eso. Yes also a hitman is happiness. Wani ketu kreku wo meso mu akopem se nonko no ebebo. Yensu otoado yensu ye pon edi amejeso eye gangster katia meeting kura wo Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy bi yada mo nyina se anwumre yi e ma mo nyina adwo e sa ma mo nyina mo eniti a wo gye yen wo bocha DL News.